prostoru bivše karaule u rejonu Radike, to je nekadašnji Umpredet makedonski, tu je bilo mnogo nekih aktivnosti i iz tog područja veoma često su poljetali helikopteri koji su osmatrali duž granične linije, granični pojas, zagranični i pogranični pojas i vjerovatno prikupljali određene obavještajne podatke, sigurno. Snimali o našim snagama, naravno snimali su da bi to onda proslijedili dalje drugima da bi ovi mogli pravovremeno i pravilno da dejstvuju. U prvoj polovini maja krenuli u jedno ozbiljno izviđanje tog prostora koji je vrlo krševit, nepristupačan je i preko 1500 metara nadmorske visine. Tako da je kao na dlanu uočeno u rejonu Umpredepa, Karaule, Radika, radiorelejni centar, imao je 5T kabal. Onda smo gledali dokle ide taj kabal, koliko i na koji način se vojnika smenjuje tu kad dolaze. Dolaze su nekim kombijem tipa Iveco. 5 do 6 vojnika, a to je obezbeđivalo 2 do 3 vojnika, makedonski vojnici su bili, i oni su se menjali u neparne sate. Imali su automatske puške od naoružanja, čak jedno vrijeme kod neke smo vidjeli one stare papovke. Imali su mreže koje su podizali noću, znači podizali su noću mreže prema našoj granici. Te mreže su maskirne i one negdje su visine otprilike negdje oko 40, skoro 50 metara. Ali na onim šipovima sa nekoliko izlomljenih elemenata podizali su i kao merdevinama. Zašto je to činjeno? Najvjerovatnije zbog toga što su pretpostavili da mi imamo neka sredstva kojima možemo u toku noći da snimamo, da bi oni bili na neki način sigurni zaštićeni. A u toku dana oni su računali na njihovu prevlast u vazduhu i na nemogućnost našu da priđemo. Mi upravo smo recimo tako si organizovali da smo najviše, odnosno ljudi koji su bili za to zaduženi, najviše su prikupljali podataka u toku dana, ponajmanje noću. Podaci su bili 100% tačni kada smo tačno utvrdili recimo da gdje se nalazi osnovni, da tako kažem, njihov položaj, bolje rečeno osnovni heliodrom. Imali su 2 pomoćna terena na koja su slijetali helikopteri. Helikopteri su bili tipa Apache i 2 do 3 helikoptera, ali su se smenjivali, bili su Chinook. Imali su jedan beli, kao naš onaj Bell, što koristi policija, SAI. Svi ti podaci koje smo imali za cilj da budu potpuno vjerodostojni kako bismo planski organizovano, da tako kažem, udarili po tim helikopterima. To su bili američki helikopteri, a jedini cilj je bio ne da se nikome svetimo, nego da uništimo te helikoptere kako bismo omogućili našim snagama da mogu da dejstvuju po šiptarsko-terorističkim snagama bez podrške ovih helikoptera. Jer ovi helikopteri su na pojedinim mjestima dejstvovali iz vazduha, a s druge strane su omogućavali i prenošenje informacija šiptarima, kod kojih su oni naravno imali svoje satelitske telefone i druge uređaje i sredstva pomoću kojih je razmjenjivane su informacije. Ali da kažem, ovo je mnogo bitnije i značajnije, a to je da smo se odlučili da uništimo što više možemo tada. I to odluka je pala da to bude 25. maja. Tako da smo krenuli u 2 grupe. Išli smo sa jedne polukružne osnovice na rastojanju od oko 70 metara grupa od grupe. Imali smo vezu između sebe i to samo signalima. Znači imali smo baterijske lampe kod sebe, nismo smjeli da okrećemo prema helikopterima, nego jednostavno je grupa prema grupi u slučaju da dođe samo do bilo kakvog poremećaja, znači situaciji da nešto se uoči nepredviđeno. I u 20 i 30 časova smo tačno bili na pozicijama, na neki 15, jedna grupa je bila na 15 do 20 metara, možete zamisliti, od samih helikoptera. S obzirom da su oni sam heliodrom u širem prostoru ogradili sa bodljikavom žicom, i ta bodljikava žica je bila praktično na samoj našoj granici. Mi smo mogli praktično od same te bodljikave žice nesmetano da jednostavno preko same te žice gađamo njihove helikoptere. Problem su bile jedinice koje su obezbeđivale, znači oni su tada imali, s obzirom da smo pre toga uočili žuti onaj kombi koji je često dolazi i veko, imali su negdje oko 15 do 20 recimo ukupno vojnika naoružani lakim pešadijskim naoružanjem i smenjivali se, kažemo, neparne sate, a nisu imali neke posebne borbene grupe. Oni su imali recimo dežurne borbene grupe njihove verovatno specijalnih jedinica američke vojske koje su povremeno se samo pojavljivale i to na
3 do 5 dana samo su slijetali, obilazili, vršili su rutinsku kontrolu, to smo mi uočavali ranije, tako da na njih nismo obraćali pažnju. Kad smo krenuli u akciju, onda smo tek morali da vodimo računa, pre svega u njima, da oni slučajno nisu u nekim zasednim pozicijama, da nas negdje ne čekaju ili da nas nisu uoče. Kad smo vidjeli da nigde ništa ne reaguje, bukvalno na nekim mjestima smo samo bacali kamenčiće da vidimo da li će neko da reaguje, da li će bilo šta, jer smo imali vremena da se izvučemo. Pogledno vidjeli smo da niko nigde ne reaguje, apsolutno. I onda smo se odlučili da to znači 25. maja bude negdje oko 20 i 30 navečer časova. Obe grupe su jednovremeno udarile, znači imali smo 8 ručnih raketnih bacača 64 mm, ostalo je bilo automatske puške i kratko ovo oružje, znači automatski pištolj, ovo to je beznačajno. Koliko je bilo boraca u grupi? Bilo je po 4, odnosno u jednoj 5, u jednoj 4, 9 je ukupno bilo. Prva grupa je imala zadatak, znači da nečujno priđe do same žice, da uoči, pokaže nam. Tog momenta kada je prvi prilazio samoj žici, okrenuo se stražar koji je bio na neki 30 metara odatle i krenuo je baš u pravcu prema njima. Tog momenta je znači bio potpun tajac, tišina. Čovjek koji je bio zadužen znači da stražara eliminiše. On je to na vrlo lep i dobar način uradio. Taj vojnik koji je dejstvovao samostrelom, taj vojnik koji je dejstvovao sa samostrelom bio je oko mete? 60 do 80 metara je bio udaljen od ovoga cilja. Tako da je on njega bez ikakvih problema pogodio. Ali mislim da sam pogodak je izveden, ja čini mi se, bar tako i sjećam se ovog momenta, da je to bilo otprilike kao na neki 30 metara, 20-30 metara da je bio od njega. Dakle, on je njega kako je pogodio, ovaj je pao da nije zucnuo. Tog momenta bio je plan takav, da tog momenta ako znači dođe do bilo kakvih poremećaja, pošto nije došlo poremećaja akcije, ovaj stražar koji je otkriven, on nije mnogo utjecao znači na sam nastavak akcije. Uslijedio je nakon toga znači signal grom po kome je trebalo oni prvi da otvore znači vatru i oni su otvorili sa ručnim raketnim bacačima. To je grupa znači sa bacačima raketa. Ispali po 50 metara. Možda jedan od njih da je bio i bliže.